Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanın heca devi beşhan da jî bahsan nêja rêwîtî bikin qesr û cem'a nêjî yani nêjî xwe çarkat meriv kurt bike durekat bike û nêja nîvro esrê ser hevdû megra îşayê ser hevdû ji kurtkirina nêjî ra qesr tê gotin bi îstilaha şer'î da civandina du ferzan da jî nîvro esr ser hev megra îşayê ser hevdû ji wî ra jî cem'a tê gotine. Xwedayê Teala di Sûreya Hec ayet 78 da mealen emir dike ku Xwedayê Teala di dînê İslamê da ji bo we tu tengasîkî zehmetîkî çê nekiriye yani rahetî heye çunku rêwîtî zehmet e di rêwîtî da îbadet kirin jî wê baştir be rehettir be ji merivara Xwedayê Teala wê rusketî daye. Belê di rêwîtî da du hev hêsanî Xwedayê Teala daye Müslümana yek jî ew e ku megreb û îşa ser hev nîvro esrî ser hevdû meriv bikin yê dude jî li mêjê çarkat li mêja nîvro esrî û îşayê jî meriv du rikat bike. Belê evana ruxseta ku İslamê daye Müslümana eviya ye. Îja hinek evî wî hene yani sedemê ku meriv nimêja xwe qes kurt bike an jî bîne ser hevdû sedemê wî hene sedemê yek jî ew e gerekî meriv rêwî be rêwîtiya meriva jî bi gorî kilometreyê îro 81 kilometre erd hebe ji mala meriva heta cî ku meriv diçe ew qasa hebe ev yek yê dudiya meriv dema ku ji mala xwe birêk ket ew bajarê yan gundê meriv tê daye meriv ji xaniyê wî ji meskenê wî warê derkeve paşê sefera meriva dest pê dike yê sisiya dema meriv nimêj kir gerehê meriv di rêwîtî da bi seferê da bi nimêj bike ne ku meriv ji seferê wer mala xwe bê de seferî me 105 kilometre erd hatime ez vay hatim mala xwe ez ê mala xwe ser hevdû bikim qesir bikim na hê meriv di seferê da be gere meriv ew bike meriv nimêja xwe bike bi gor mezhebê Şafiî ew cî meriv lê diçe gere meriv niyeta çar wa zêdetir li wê derê bimîne wê niyetê neyne eger niyeta çar wa zêdetir meriv bimîne meriv wê niyeta xwe bîne were meriv bêje ez vay diçim mala qîza xwe em ê 100 kilometre dûr e ez ê heftekî li wê derê bim waxtê dema meriv gihîşt wê derê seferiya meriva jî xelas dibe seferiya meriva esnayê rê tenê de dewam dike lê meriv niyet neke merivê ez ê herim halî wê pirs kim werim û tu diçe em bêjin zarekî wê nexweş e an karekî wan heye a wê saeta xelas bibe du saet xelas bibe an hûn diçin cîkê ereba we xerab dibe hûn ba tamirxanekî hosta dibêje ez ê sibê çêkim tu sibê diçî çê nebî dê sibê were tu sibê diçî tu ne du sibê diçî tu ne wisa heftekî deh rû meriv bimînî jî em meriv seferî tê hesibandinê ji ber xatirê meriv niyeta sekana çar rojan nake bi vê münasebetê meriv nizane meriv çi wext jî ji wê derê birê dikeve ew jî wisa tê seferî hesibandin. Belê ew jî gerekî di bîra meriva da be şertekî wî dinê jî ew kesê di seferê daye tabiiyekî muqîm nebe yani em bêjin tu seferiyê tu çî gundekî yan çî bajarekî li wê bajarê xelb cemaatî li mêşkî tu çî camê tabiî cemaatê dibî watê tu tabi bûyî tu nikarî êdî seferî bikî tu mecbûrî nimêja xwe çar rikat bikî wek mîsal em bêjin meriv ji Amedê em bêjin diçe kê derê diçe Xarpêtê tu watê çû Xarpêtê bi cemaatê nava milet bi cemaatê di camî da telmêj kir an ji dimalekî de bi cemaatî telmêj kir tu tabiî îmamê muqîm bûyî îmamê kurwir sekirî ne îmamê seferî tu wê çaxê nikarî nimêja xwe kurt bikî seferî bikî tu mecbûrî temam bikî lê îmam bixwe seferî be cemaat muqîm be wisa dibe îmam wê çaxê em bêjin mêja nîvro dikir yani wanên çar rikat du rikatê xwe dikir selam dide cemaat radibî du rikatê dinê jî dikir belê bes di beriya destpêka nimêjê da îmam cemaatê ra bêje ez seferî me ez ê du rikat da bikim selam bidim winê jî şûna nimêja xwe temam bikin an jî wextê selam da cemaatê ra bêhom selam nedim û ra nimêja xwe temam bike yan cemaata xwe agadar bike.
بله بوی شکلی مرد کارن میجا خواه مگو چه بکه جمع تأخیر جمع تقدیم جی بکه کرتی جی بکه جمع تقدیم چیه او مرون میجا عصر تینه سر نیوروی عشایشی تینه سر مغربی جمع تأخیر جی نیورو دو سر عصری مغربی دو سر عشای بس دما فرض اول دا یعنی دما فرضا نمیجا نیورو مغربی دا وقتی نیتا مروا تأخیر کنان میجی هبه گره مر دمان میجی دا بیجی اس میجا خو مغرب نانا کم جبو خاطری که سر عشای بجمع تأخیر کی بکم نه که مرو خشبیر که کولیستیکا آن های مرو جی درباس نه جتونه وقت درباس به مرو بنرها وقت عشات مر اهم میجا مغربی نه که دکازی بیجی سر میجا عشای جمع تأخیر کی بکم وصانا به یعنی نیت شرطه ده تأخیری دا شرطه تقدیمی دا شرطه وقتی تو خواستی جا عصری بینی سر نیورو عشای بینی سر مغربی تو چاخی وقتی تنمیشا نیورو کر هی تو نمیشی دا گره دلی تدهبه که از المیشا خواه عصری جی سر ویا بکم یعنی دلی مروا دا هبه او تشتا بس پشتی سلام مرو نیت انتی یعنی نکو مرد اسنای نمیشا اول دا جبون نمیشا دیا نیت بینه نا لی گره مرو دلی مروا کرنا هر دو نمیشا سر هفدوم هبه ده نابر هر دو نمیشا داشی گره مرو زیده نسکن یعنی مرو رابط میجا خواه ما نیوروی بکه اوجا بسکنه ساعت یک دو ساعت شونه تازه بینه عصر سر بکه جمع تقدیم کی کرنا ورناو یا تأخیری داشت بسای لسره تشتکی هم بیشتر مثلا مرون میجا کی کرده است میجا مرو شکست یا تشتکی به سدم که مرون نکار به دوام بکر سر میجا خواه مرو سدم جورته راکن نمیج بکه بو آوای هنه کی آره بکه نابر هر دو فرزات تشنابه لی سدمک تو نبه سدمکی با آوای اسلامی رواج تو نبه مرو گره زمانه که دریش نکن نابره هر دو اوه نکن نابره هر دو نمیجا کرنا جمع تقدیم جمع تأخیری داد تشتکا گرینگا دنیشه گره مرو دو نابره هر دو نمیجا داد ترتیبه چی که یعنی که تو نیور عصری تینی سرهدو توی پیشی نیور بکی دو را عصری بکی مغرب ایشایش وقت تو تینی سرهدو توی پیشی مغرب بکی دو را نمیجا ایشای بکی دو را نمیجا ایشای بکی وی آوایت وی ترتیبشی گرک جبیر نکیم بله ما شرط تأخیر و تقدیم اجوارا گوتن اجا معرف چه وقتی کارن میجا خواه با آوای قصرانتی تقدیم و تأخیر بکه اوشنه یک ریویتی لسنای ریویتی دا مگو بگوری ایوانا ایرون 81 کیلومتره هرچه قاس هناك فقيه اسلامي يعني هناك عالم اسلامي قلتن هما الريويتي هر وقت بمشاقته هما كرت بيجي بسي 40 كيلومتر بيجي دبهم لقولي صحيح يعني مقبول يرو ارشخاص مرو بعربه وانجهر بلي اشخا حتى انا 81 كيلومتر يتون المجاخه او ناكل سر هبدو ناكل قصر ناكل باشتر دبه او يك دو مرو دچی که داری او هدف سفر مروا گرک بلی به یعنی اما مروا کی بکه اتوبانش خارا باج و هر 200 کیلومتر هر جی ناو سفری نقطه دچی گرک کفشه به و چاخه دکارن مجا خو سر دو قصر بکه یه سیاجی رویتیا مروا جبو گنا نه به یعنی مرکی مؤمن جبونا گناه کارتی برای خابجی که هر بیش دزواد چی می درس مجا خواج قضا بکه لول سر دو جمع تاخیر بکم کرد بکم مصانه مرک جبر برد که 100 کیلومتر عرض چه دزیر یا چه خرابی یا چه قوی یا چه ریاض بره یا چه شراب بخوا یا چه شراب بکره گوشت خنزیر بکره بفروشه یعنی تشتا بگوری اسلامی داینست اندنه و انکرنا و حرام بش بون آوان تشتا نمره بره که و اقواس دور هر رجی معرف سفری نای حسباندنه و نکاری تلمیجا خواد کرد بکه خواهی او رخصت هان دایش بو خاطر مؤمن وقتی به تشتی قنج را مشغول ببن و عبادت وان دا جوارا سیلاتی چی بچه که نگوتی میری جوره 100 کیلومتر و دا میره که بکوشی بده 100 کیلومتر آدم سفر می از این میجا خواهی سر هفدو بکم و سان نابه بس به رویتی تنی نمیش سر هفدو بن ناخیر به نک سدم دنیجی مثلا شلی برف ببارم زیبک ببارم مرف نکار به هر جامی ور زحمت بهش مروارا مرد کار میجا خواهی سر هفدو بکن نیورو عصری مغرب و ایشای باقی پر سرما وره دیسا وسایه ری پر چامور به زحمتی هبه دیسا وسا دوان شرطانا داشتیم معرف دکارن میجا نیورو عصری مغرب عیشای سیادو بکلو که ده جامعه ده پر تشته کی گرینگ نخوشی یا سلامه کی پر گرینگ هبه معرف دکارن دمال داشتیم میجا نیورو عصر سره مغرب عیشای سر هبدو بکلی پر اوننه یعنی
Pırtıştaki qenjlini qenj ev vakti merid mal da merid tek tek bike. Başa divi beşidaşi evanın zaman ve min khayru khashida emanet Xuday Teala.